شخوا هفبندی کمبندی هفبندی هیا یا قربانیین کوچبرین یا نافچین داگیرکری روجاوای کردستانی کو او نافچین ترکیه داگیر کردن بتایبەتی لەسەر کانی و گرسپی و نافچانە کۆمەکە ئاماران هاتنە داین ئامارێکە نو دەرکەتیە دەربارەی قوربانیên کو لە سەرکانیا ڕۆژاوای کوردستانی قومینە هەم قوربانی هەم بویەرێن کو قومینە هەم ئەف کەسێن کو وێجا بە هەر سەدەمەکی هاتنە کوشتن و جانێ خۆش دەست ناو ئەنجامە ئێریشەدا وێجا دەڕێیاوێ گرافیکیدا ئاماری ژوە ڕابێژن بە کورتی ئەمێ بەحث بکەن پاشی ئەمێ شەڕۆڤەی لەسەری وەرگری کابزان زیدەتر ڕەوش چەوان بووە لە گۆری کۆ بنپێکردن لە سەرکانی هاتنەکردن لە گۆری وێ هەڤەندیە کۆ ڕاگەهاندیە دەبێژە ڕەوشن شەر وها بوونە کۆ ئەگەم بەسە ڕەوشن شەر لەوان ناوچان لەوێ ناوچێ بکەن دەوان مەهاندا شخوا دەوان مەهاندا هەبوونە لە چلە و لە سبات و لە ئادار و نیسان و گوڵان و حەزیرانێدا ڕەوش بەوی ئاوایی بوونە لە چلە شخوا دەبێژە شەڕ چێبوونە ئالۆزی هەبوونە و کەسێکی جانێ خۆ جە دەستایە لە سباتێکی هەمان کەسێک لە ئادارێ هەفت کەس لە نیسانێ هەشت کەس لە گۆلانێژی چوار و لە مەها حەزیرانێژی دو کەسان لە سەرکانیا ڕۆژاوای کوردستانی دا ئەنجامە وان ئالۆزیên ku hene da canê xwe ji dezdana kuştî û birîndarên ku li serêkaniyê hene vêca bi giştî sivîl û leşker û em hemiya ji ve rabêjin ji xwe leşker hebûne birîndarên vê hebûne kuştiyên leşkere hebûne sivîl birîndarin û her wiha kuştî jî birîndar hin di meha çileyê da du kes hatine kuştin ku البته برنگی کس که هم دبیجن هم بحثا لشکران دکن لشکرن دمها سبات داجی به همان آوایی سه لشکر هاتنه کشتن دمها آدار دا ایرا بحثا برینداران دکن 25 بریندارین لشکران هبونه و 4 جی کشتینه که افجی هر لشکرن یعنی که برنگی شین جی سویلن برنگی شین دمها نیسانی دا 8 کسا برین جان خوش دستانه نک بریندار ین بریندار 24 کسن ین کو بر رنگ بنفشی نجی شخو سیویلن کو هاتنه کشتن جان خوش دستانه یک کسه به همان اوایی ین کو به رنگ شینجی بریندار سیویلان 6 کسن ین کو بر رنگ کسکن 16 کسن بریندار بونه او لشکر جی کو دمها گلانی ده هاتنه کشتن بر رنگ کسکی کال 5 لشکر هاتنه کشتن دمها حزیران دا شخو دو هفت قربانی هبونه قربانیش به وی آوینه 5 کو رنگ کسکی توقع هندکی لشکرین بریندارن و دو کس جی رنگ کسکی کالا افجی کشتین لشکرانن کو دمها حزیران دا ل سرکانی روجاوای کردستانی قومه شما گروپین چکدار لوی نافچه هنر دابش کاریه که هیا لوی نافچه چند گروپین چکدار هنر گروپین چکدارین سر به ترکیه نه ویجه اف گروپین اف رنگنه هر یکی لگوری رنگ خود لوی نافچه هنده دابش دبه هفبندیا هفدستی شما باوی که زلال اف یکی راگه هنده که کیجا نافچه دسته کیجان گروپ هدایه کیج اف گروپین کو سر به ترکیه نه یه اپوزیسیون سوری گروپین چک دارن لوان با اوایل نافچین روجاوای کردستان یه داگیرکری دابش بونه بنیرن او رنگین کو هری که لگوری رنگ خوهیه من نوانج جوار رابیجن کو ده همان آمار دا هاتیه شما جبهه شامیه هیا جبهه شامیه گروپ که کو اپوزیسیون سوری گروپ که دیارن ناوی شما به خویا جبهه شامیه نافچه که برفره جوان نافچین سرکانی و روجاوای کردستانی خستیا به دست خودش خو ریوبریا خودی که جر ریوبریا به ایدی ریوبریا که کو شخوا کشتن و طالان و هر تشکیل بداره هبویا گروه که دنیا فیلق المجد افجی کو رنگی کی بنفشه وی نافچین دکمن روش آوای روشلاتی سرکانی لخوا دگرا گروپا کردن هیا ناوی به احرار شرقیه جمع گله جناوی به آنیه ده نوچین خدا کو گله کی بن پیکاری کردن افجی و او نافچه برفره دسته به گروپه ده اف رنگ کسکی کالا کو هم دبینن اف گروپه ام نافچه داگیر کیدش خوا دگوری خوا ریو دبه فرقه 20 هیا کو رنگ کسکی تاریه اف نافچه کمان باکوری سرکانی کنترل دکه و داگیر
کرنا نافچه کدن هیا گروپ کدن هیا کو ناوی به حمزه گروپ حمزه جی ببین رنگ خوی گور با کوری روش آوای سرکانی خستیا بندست خدا و لوی کاروبارین خواهد که او گروپا بناوی سلطان مراد کل همو نافچه دا گیر کریجی هیا بش سلطان مراد جی و نافچه اند خود گره و نافچه دا گیر کرنه اوج هد کون روش آوای سرکانی گروپا بناوی معتصم گروپا معتصم جی رنگ شینه توخل و نافچند خود گره کو بشیوه کی هندکی کمترن واری هجماری و کمتر کنترل کنه زیادتر او گروپین ناسکریترن و که فیلق و که جبهتون الشام و اوانا گروپ اکشی بناوی جيش الاسلام کو جيش الاسلام جی و نافچه گور خود گره نافچه کو هری لروشاوی سرکانی دکوه دیسان خستنه بندسته خدا گروپ اکدن جی ناوی به سقور الشمال سقور الشمال جی کو رنگی کی هما نزدیکی رش لخوگرتیا به آبای خال دیاری کرینه هندگ نافچه در سرکانی و روشاوی کردستان کنترل اخو خستن سر و نافچه او لگوری خواب ریو دبن ویجا او ریو برنه چیه و چوا بویا امی